entamba konse kuntu mle mwena panchita ino mkwai nine muntu wenu Eric Chola elio tuletendeka umutwe uletila the character of the man of God imbela ya muntu uyo Wakwa Lesa kashi mkwai mutwe tuletendeka pa busiku bwa lelo na tusenda mkwai tukaulansha na mputu wa fitatu elio mputu wa chakubalirapo tulekwa kumona pali man of God. Who is the man of God? Elio nakabili natukwata nefuputua na fimbi fiandanga imbela atemwa character of the man of God. Kashi mkwai efyo tulino kwenda mubulendo bwesu elio tulemona panchita ino kuli abantu abengi bambi self anointed men of God bantu akwati bayifuika fyabe no kutira ni Shimapepo kansho tureberenga amashui muli no kwishubo kutira kwena chachi noyu muntu wakwaleso kulingana ngefyo Bible bwine alanda ena kabiri muli no kumono kutira uyu aitwa Lesa elio nakabiri bambi tubombela mukati akakuluba akakukana eshuba echalengo kutira kube ukupekanya Isambililo ililinga the character of the man of God kanshi mukubombo kumkwai tulesubira kuti Lesa wamaka yonse alino kutuwafwa na kabiri alino kwisula emitima shesu pakuti tukamone efyo shikulu mwine akabira alemba mukataka chipingo tulino kubomfya chipingo chesu pakutila twinga kwate okumfo Lesa mwine akwata ukutantika ififuile okuba ichi chipingo cha Lesa chikalamba sana na kabiri tachavulishe chili chonse fyonse fyo muleka biro kwishuba pafya Lesa fisangwa mukati akachevo cha Lesa kanshi tulesubira kuti Lesa mwine alino kubomba umulimo wakwe kumono kutira twaenda bwino na umutwe untu tuimishe mshukuwa lelo uletila the character of the man of God mkwai kanshi ndefwa ya tutubelenga amashu ya moya aya kalato afa mkwenda kwesu mu natukwata 1 Timothy chapter 3 pa kupenda pa verse 3 unatukata na Titus chapter 1 verse 7 unatukata na 1 Timothy ne chapter 6 pa verse 11 kansha amashu inalavelenga emashu ali no kutwafwa mkwenda kwesu yakubera po 1 Timothy chapter 3 verse 3 pa mashpali amashu aya uwavwa iyo upuma iyo lelo wa mutembo ushaba na lubuli ushate mwandalama uteka bwino aba munganda yakwe imbi mkwa in 1 Timothy chapter 6 verse 11 pala mashwa hapa lelo iwe we muntu Wakwa Lesa fulumuke fifintu nokukonkelela ubulungami bukapepa chitetekelo okutemwa okutwalirira eliona okufuka kumfamu kwa Tito chapter 1 elio pa verse 7 pala mashwaya pantu chilolo ali nokuba ushitungwa kabi pakuti ekangalira Wakwa Lesa tewa matutumuko tewa chipyu tewa bwalwa teuntu apuma tewa lwinso lwa bunonshi bwansoni kanshi ayayi mashui ayo musha Wakwa Lesa Paulo alembele ukwafwa aba bomfi Wakwa Lesa abana Wakwa Lesa timwa bomfi Wakwa Lesa batule monanga Timothy na kabiri nga Titus ukubebe fwafuile baishiba pantu bali ni ntunguru shishikalamba ishosha perwe na makanensambu iya kusonta Shimapepo abo abalinga ngama elders abo nga temwa tomfeshu mira pastor nangwati bishop nangwati overseer kanshi twesa ngokutira bali nokutungulwa bwino mufya Wakwa Lesa kanshi echalinga nokutira tukwate umutwe uno uwa kutira the character of the man of God pakutira tuishiwa bwino ushe ni mbela nshi ya uyu muntu ule imina kutinzo cha Wakwa Lesa na kabili ule imina kubana Wakwa Lesa ukubomba umulimo wafwile awa msango shani kanshi natwanda kutira tulino kwishiwa bwino ifyo twinga ta distinguish between the real man of God elio kabili na the one who is not real kanshi mkwenda kwesu tulemono kutira shukuru mwine alino kutwafwa mu mulimo uno wine otwatendeka